Belren News. Mafhungo ngarochidzwa maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Philisi ya Wegovy ine i shumiswa nga vhathu vhane vha khou ṱoḓa u fhungudza mivhili i nga thusa vhathu vha re na vhulwadze ha marambo. Izwi zwo vhigwa kha bammbiri ntswa ya tsedzuluso yo gandiswaho kha The Lancet Rheumatology. U langula tshileme tsha muvhili zwo thomendelwa kha vhunzhi ha vhalwadze vha vhulwadze ha marambo. Zwi tshe zwo ralo, vhalwadze vha dinwa nga vhuṱungu na thaidzo ya u tshimbila zwine zwi khakhisa vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Aarhus University kha ḽa Denmark. Vhunzhi ha zwiimiswa zwa nyanḓadzamafhungo zwi a sasaladzwa malugana na u sa vhiga lwo linganaho saintsi ya zwa tshanduko ya kilima. Ngei kha ḽa United States, vhasedzulusiwa na uri hu na ṱhahelelo ya mbekanyamaitele ya nga ha tshanduko ya kilima kha mafhungo ane a vhigwa kha theḽevishini. Ngudo yo shumisa data u bva kha ABC, CBS, CNN, Fox News, MSNBC, NBC na PBS. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Yunivesithi ya Colorado Boulder yo anḓadzwa kha Journal ya Environmental Research Communications. Ri bvela phanḓa nga fhungo ḽa ṱhuṱhuwedzo u bva kha matshudeni vhe vha avhela ṱhanziela dza zwa pfunzo ino vhege. Musi Sadiki, mutshudeni u bva University of Western Cape, uri hu na zwinzhi zwine mutshudeni u tea u zwi dzhiela nzhele. Kha ri pfhe Musi a tshi ṱalutshedza. Nga dzina ndi pfhi Musi Sadiki, ndi bva Western Madombidzha, ndi mutukana o dzhenaho UWC ngei Western Cape. Zwine nda nga to zwi amba nga yunivesithi ndi uri yunivesithi ndi fhethu havhuḓi nga maanḓa, ndi fhethu hene muthu u a kona uri a hulise dzi connections dzawe, a khou ḓowela vhaṅwe vhathu khathihi nga tshifhinga tshithihi a tshi khou wana na pfhunzo yori kone u pfhumbadza muhumbulo wawe. Ndo amba hezwo, hu na zwinzhi zwine zwi a ita yunivesithi zwine muthu u a tou uri a ḓiṱhogomele nga khazwo. For example, hu na zwithu zwi ngaho vhangani. Yunivesithi a huna muthu o no nyaga u ita zwithu tsha wrong until na vhangani vhane vhathu vha nga kokodza muthu uri muthu kha ri ita hezwi zwithu zwa so na so. Madzina havho vhathu iwe u khou funga na zwino vha khou funa madzina a vhathu a vha khou nyaga u ita zwithu zwa wrong until vho nyaga uri na iwe u dzhene. Zwino ndi zwiṅwe zwithu zwine muthu a tea uri a zwi ṱhogomele musi a tshi kha ḓi ya yunivesithi. Tsha vhuvhili ndi tsha uri muthu ane a vha na ḽa uri a tshi khou ya yunivesithi a tshi khou nyaga uri a vhuye na degree kana ye qualification yene a khou yela, uri a kone u zwi ite zwithu a zwi ite a vhuye nayo ne qualification o yelaho. Ndi u tou ḓivhudza, ndi u tou ḓi nekedzela dzibuguni, wa vhalesa nga maanḓa, wa konḓelela ngori na pressure ya yunivesithi i fhirela kule nga maanḓa ya tshikoloni ya high school. Zwino pressure ya yunivesithi ndi iṅwe ya dzi pressure ine ya nga dzhena nḓilani kha uri muthu a ḓiwane a si khou vhuya na qualification arali a sa tou vha focused. Hu na zwithu zwo tou nga cross nighter na zwiṅwe zwinzhi zwine zwi a ita na zwa uri muthu a ḓiwana a khou vhuya na qualification yeyo o ḓivhudzaho yone. Tshiṅwe hafhu nga ha yunivesithi, yunivesithi ndi fhethu hene sa izwi ndo no ḓi amba na zwa uri hu na dzi pressure, muthu a tea uri a vhe na entertainment yavho. Vhathu vha ḓi entertainer nga zwithu zwo fhambanaho, na vhaṅwe vhane vha ḓi entertainer nga sports, na vhaṅwe vhane vha ḓi entertainer nga dzi recreational games, zwithu zwinzhi zwo fhambanaho, muṅwe na muṅwe na huḓi. Zwino ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa vha na ḽa uri ndi zwa vhuṱhogwa musi muthu a tshi khou ya yunivesithi uri a kone u wana balance between mushumo wa tshikolo na mental well-being yawe. Nga ano maṱukuṱuku ndi khou livhuwa. A khou guma ngo rali mafhungo nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho.
lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kuendedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belran Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belran Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.